Ngucanio cia utongoria kaunti-ini ya Kirinyaga itiguthiraga ciatira thutha wa murugamiri wa atumia kaunti-ini wa Wangui Ngirechi gukira utongoria wa kaunti iyo kurumira kuotoma kwa motungata ma urigitani mithaini iri irekinyitio ni munini wa gavana kaunti-ini iyo Peter Ndambiri. Ngirechi akioya mweke uyu kuonania kwa kuiganira gwake na njira iria kaunti irageria kunina mathina maria magomeire sekta ya urigitani kaunti-ini iyo, nayo akiuga gutiri undu uri urarumbuiyo. Kama jana nimepeleka kijana mmoja hospitali ambaye alikuwa amechomeka, na watu wanaona vizuri sana kwamba hospitali zetu zifanye kazi, vifaa hakuna, dawa hakuna mambo mingi ambayo madaktari wangetaka kutumia. Wale ona thengia wa gavana Anne Waiguru makiria wa ciumia igiri hituku kwandika marigitari erũ thibitari-ini cia Kirinyaga niguo gucokia motungata maya, undu uria Ndambiri augite kuri ona mweke wa aria matigithirio wira gucokereria. She gave an olive branch for them to go back to work unconditionally, and as it is, that is what the court ordered. I can only say we are following the court order. Ndereti egi uteti gukorwo kiingirio sekta-ini yo kaunti-ini yo niguo kuhotomia motungata maya itegutigirirwo. Politicians should stop interfering with the nurses and the doctors within Kirinyaga County. And unless they keep off and do their role, the mess will continue to be seen. Niseme kwamba waache hiyo nonsense, waache kuwekelea, na watu wajue kwamba ukweli hakuna matibabu inaendelea katika Kirinyaga County. Gukiri uguo Ngirechi ni oritie thirikari ya kaunti ino gwika mituki gucokia motungata maya mathibitari-ini, undu umwe na kuongerera dawa na macini cia urigitani niguo gutigira muingi wa Kirinyaga ni uramukira urigitani mukinyaniru. Andu-ini ha Kameme TV, Kamau wa Mwangi.